Tone Start. Broj 11, Franci Kralj. Broj 15, Andrej Janegić. Voditelj Robert Škort. Za ekipu Binika nastupaju 1 Ivica Lemo, 2 Ivica Radnić, 3 Rade Klarić, 4 Ratko Mikolada, 6 Joško Vuković, 7 Hrvoje Kaleta Car, 8 Jure Marović, 9 Ivo Novaković, 10 Denis Vuković, 11 Pero Slavica, broj 6 Petar Gabriel, voditelj ekipe Dragan Slavica, suci Zoran Sređak i Zdravko Pelčar.
Portugal, 0,40%.
Ricardo Petar Gabriel.
je 20 pobjeda Milika Zajedina, a sutra u 22 u finalu Slavka Petrović-Bilke. Daj nas stoji. Levo! Brani! Levo! Jawab anak kušan. Evo ja.